Iya, shalom. Iya, salamat. Makanya mintu rapu kata beri tanda kanan. Tu lantai karampak kemasusan. Bisa kami pas toyang-toyang di sini. Nah, mantu tak bisa sempat teman pas toyang-toyang di sini. Halo, sekolah minggu. Tamak perang ini ya. Mari pilih kau pak dok. Kami tidak ada demi teman-teman tentang posara itu memang dalam nadaan. Ya. Bunga kadang ki kuat tabe tinggal yo pokok ki simang kanan kay ringki tabe lako to parengnya nanti tondok si sola pila-pila sama si doyanna tabe lako to pandita sola majelis gereja lain dena jemaat kading la butun na jemaat pira-pira gombong atau jemaat tabi laku tuang pastor waktu para pengantar tabi laku turun tu paringi tubuh tu jomai pira-pirainan tabi laku turun di pombe na di pondok na siya mintu tanda kiri tanda kanan tunala pat tulante makarento temo lananay temay tondok batu ada lampu koi tulis kita dia malah ada anak ini siapa sebab balisa batu di pokakan di pombena batu kan teman-teman kimpo sini tala pawat tu terapa sebenarnya satu punya bajalan tua tua tak sampai lantai terampak kamasusan makaren to demo obuang matuan be mamasi masuluga anti sirampun pati kami mintu urapu mintu patondokan siya pembugang mi jauh may pira-pira inan inani makdok ko sa lanasang lantai inan kamasusan bila na satu pa opong matuan na pugok ite jauh na turro matuan kilante tondok matete di gua malalan nadana siulang na lari naning palumpun di batang rabot main dedo teman ki siuluk bapak Lisa masyang Allah saya kuat bapak kaurusan obuang sakka melantai tangga-tanggana kumbungan mi tangga-tanggana pak Arapun labi lantai terampak kamasusan inde tanda maligna temay rupa-rupa keluarga buo tuba tumbang basyena inanna lana sorong tama te tarampak kamasusan digente persembahan ma'rupa dedong digente sang lamba kulunna opo matua pastak kanya sa banasan laman bela laman dapi na timirapo mondongan na tutang rampo na pa kumadinaw pa kitontong matoto lang katuan ki anaya tesara lagi tingay sola temesiulu pa rapol latinan manasakyan atau pak tundon mi anna masyang Allah si taru na lako pa kaburusan manas sa tontong kanya salama belan na kamatotoran kamasakyan jomay kalemi dan parando ko matuan ki opo matua maalalan nada analang teat to demo bini ka matutoran sa lanasang pasakki kumadinaw pa na yate apa na di napugo manasala napugo si turu lalam pa proyem mi la didu katusit nakianga na mintu para puan maudongan na tondok ulananeng pugo ite maalalan nada ana panipagari ka salangki opo matua itontong tarime di palagungki mintu na tekian lumati kalemi lasangan na po nga Yesu
ia bisa-bisa na juru selamati. Amin. Peraminan. Oke, peraminan. Peraminan mo sa pagtugot sila. Kalau Si Oke, Ones. Komplit. Apa kabar dia? Oke, Ones. Baru si menjuntang. Oke, kabar baik saudaraku. Kabar baik bagaimana kabar di Satu dua, cik. Yo, ito hindi pa dadalo sini. Na hindi ito tulong hindi tedong. Mato tulong na siya ya papaalam. betul konten tondok. Ban na to siya tulong sa papaalam. Nah, ini di Oh, pajin dito dito sa. So na to hindi tulong jo. Mato tulong na ng perdi. Ayo. Pandit dito. Pajin dito panglolo dito dito. Ayo di panglolo. Pandit dito. Iya, kita malori. Aja ini aja. Oh, oke. Mulai bentar. Gimana? Cik, satu dua, cik. apa ya bisa? Iya, lagu detanku terparing ini. Iya tu dia orang atas sana ilah kalor ni. Kalau urusan tu belahan pada dia. Oh, ya betul. Oh, itu nggak bisa bilang ada sih. Masalah. Malori, Lori. Allah kawan salam asita memali paliman siron pak kaboro belan pasaki nabuang matua damai tangan alangi. Rapa mana tutuang barak dalam dasar atau perolongan tentang milaran Allah kita masalah sampai tuan milaluan. Laku kita linda mangiri tonton sekarang ate Allah maya pemitalan dan kemasusan. Tumago kalau lari patek katuyu jonara mengarang punterong. Aku tumago Dengki mani tete mago biasa nak mengarang punterong ki jonas mang punterong jalan remongan dini. Apa ko parang lu natapahan lah kita itu masalah sang semua. Kaya teatu te sangat singkat. Kondi itu waktu dari iya tu dia dong mangga jalan remongan didi lana pesan dan mari lah pada ambe ko dempa tu pira-pira pada na limbang lantai lupa bertempur lantai apa tema iya dari tata terombah masalah nasang bilang nako ya tu mati tu sangat koni dari kon tak apa bisa menjeran nasang. Lagu gua tadi dia mesuleng karana demi taruh kubulawan na tungkunan nalosukan dauren na isuman angga tu sitarana kedandaran sangka atau siloluan sangka pak tagarian lan dirili na patang apinanian misa babana padang dibuntau pagantianan na tu nenek ditumpuy rana dikalapa katampang kapilalan ng kibendan ni ada nalepungan bulan tunan ng isang ka na tanah matarik kalo turuan tebarenge pak gantian malabi na lalan nate lili na tiro padang lalan na may isong kalua lalan na may paniki lalan na may balabatu tu marasang siyang kalamba si baru barang te alang ridandan panito ma parang si mandiong rian malabi na to si kambi alog ng laulangi si taranang sangka aloson di batara di jenti alog ng masirapinyan sangka amamu sa palembang nenek dikasir na tutuan dikatangka ang pulembang teruan pendeta sisola majelis gereja dewan stasi bapak ustad bapak imam sisola mintu pira-pira atau stetokon kapi kalukan tanggal aku pasilarinding tanggal aku palekong namanang abanua. Tapi
idang suleng karena natumang kadibilang sa ditono obo mata sa kasipo sarong paleleya. Sida to kun beto na to kasi din di bose tang dama nalen tang darurat tang parenta agan diran malabi na. Lalan nate dili na kelurahan tong banampas sa tiban mak banalen pangalulo kana ben tuduan libo. Pagbago misiman diong suleng karena na ang nakarang pulawan na ditong kono na los kandawen na tayo sungan. Nakalima na ito mga Arapo mas solanasang ni siyalah kung kita minto mas solanasang tak ikikibasa rin yung ipalagaw na manang na banuan. Mga kalima na kumasiman na kunin ani po nene todolo di po lenten panigua to kung tanang-talang hindi ada alari ditang pangalo na urang do bolo ite se sangga tadi salarang sapan menangan nalan ti allo tetemo gumin tuara diong sinene tang ditonda sinene kanto sinene salle karurung sinene pasilalong lante lilik na patang penanian isa apa na parang dibuntaw pa gantianan na gumuatang na si Tirorindo bigyan lo ini natang si Manta pero pabrik ko lamang ka dibelin do nanti pero susul madera ng sangka jaway batang di kare tiri do kato nanti dan palayan jam itondon tabatang mi nenek na sa iman asarian mi tutuan na situran-turanan ni tarugo bulawang mi ko benda bayak na posumpungan pudo turan ng alapaupuran pa ulelia lain garam tak ada mga rampun din ang sangka na mga palimbong karambao. Apa hukuah mo dapat ang kulambi na masiliman na paatan ko karatuin na. Bilang na biya-biya para rin kabait ipagarakan kulang ng pasong kapadaran dahil kapatar dalibang makambat ng kulambi na masiliman na paatan ko karatuin na. Dinimitang kulambi na tang kulitik na lagu palimbor ko hariang malabi kami ng mga nasangka at dolo lenten ng paniguan mikali na tang sarakala ibori na tang salabori masuk pilang alok ni bau ilang pel daunan na mga kalima may dedirang mga buluhalok karambao sampa palasong mo Allah kulambi di pamulang mo doon na dikompong at tumenda diyang mo apalang na niya may putin kay kawa kulit na pasalo mo makamba ni may tang kulambi na masiri manapin ng tang kulitik natawan daw magpapalukul at ang kasama walang buwang mafinaw. Lah kulang di dalin na hindi tayo wala kulitin di busan na hindi ka na. Kung mambay dito na lagi ng takul lamang ka di pilin ko. Kung nalikong pangalang saan si Barong tan na ditambalan tan na saan si kore-kore. Daw tak na lang ilo na sa ato palulungan na lagi ng takul lamang ka di pilin ko. Di ikong mo rin sagka siyang nabatang manalangin hanggang makabandari daw na sa ato palulungan. Dari ini na pare bisa na taktibubo. Dari ini na kalau si bisa ngambil kota dari ini apa ngadi sana tangkerangka. Dari ini na bisa ngapong pirik dari ini pasti bisa ngariako. Dari ini na asu bisa ngapare Pulau Bambang. Dari ini na manu bisa ngamanturiri. Dari nenek na tahu bisa ngadatul laut bu dari nenek na indetedong bisa ngamanturino. Apa doon na pada kumpong mo ilutang manalang ito na panaumbok mo doon dasaan to palulungan. Mangilalan ni nenek na pare ilan baga disura ilan tumbal lang diyang kilo maka na lugupuang mamatua. Kumamang wasuna bulante baga disura makamu na tumbal lang diyang kilo tanga lobok karagak ko tanga na empa ka dalin po. Maka remedi tuang mamatua kumun nambay ko alam mo na nakalarok ko na may kagandahan na kustarang ka along bumasak ko si Pangalo Lola
Uwi tama sore-sore nga lo pagkarangko, ngaro rindim, mana sariyangko. Di bumeg kalomines, sandar rupan na namitang na langit, di pauno lerang di langit, tumete, henda tepalulungan. Pamataku ini tidak menolak yang di langit, magiannya, manturino, unti henda tepalulungan. Di bukit kalau mida urun nalangi kalau ada keropok mana minang alambet bedeme di kegantangan di orang dan Tasik nalambi mede pitu di manturino jadi ni nanti di orang dan Tasik semua unti rotasi keluar Umanta bombang sirarian. Orang nami mede matun dumale seorang nampuang matur datang manalangi gumuan. Inde tas ditang kulaban minang atang kuorongni. Ngalama patun pamoton do. Matun dumale semedi puang matur dami tang manalangi lagu manturima. Mak lila daga biring imia. Tok ngombong na alago. Inde kanai. Kumotiro ko sampai na pulang ke temanan baramin na. Mu olari de mata sigi pola manang panoto na pura-pura. Nalami niya tuna. Allah manggar pagaran di buang amatuan na reti di bola kasidulakan na. Utiro sampai na pulang temanan baramin na. Kumpulang panare de mata sigi. Kumpote panoto na pura-pura na tanglamak kalungku na tangatesaya tikok na. Allah ngamidenin kalantanan na inde mantorino. Dami minta na din alam ng nomi na nambi. Kapito kan na. Kumuha na pamatulang pataman ikaw lang alam pataman di baroko. Langan na mo din matun dumalik sa buong matua kumuha. Mentira ko. Lago atik mo. Bila-bila dewa atik mo. Bulano lang di sepon. Aw-aw lang dia. Lamu pada mga dikolong patarro mo di kamalian na panata kar lingkan na pibo gumita ang pangalatang malatang urra manapa dirolin kami pandekaliyo ilan pangalatang manilang urra manapa Umbata beru pamito antara kayu lang pangalataman hindi man turino. Lang na may dibalayman di ipapuro. Ngalangan di aling-alingan. Bulit mayan na dibalayman di ipapuro nadulangi nenek natinong. Narin di melipan di paliyo. Ang gatos ang ina. Di paunola padang dipiang ang padanalang kiri padang dipiang sika butong mi tidak mombo diliko tiumba pura-pura di sana tonggo matua lang misirampanan kapak manturino na tonggo matua terumakampang ipali taruh kuryang na masih lima napa amya mana asalian na lang kami deh nasara pasabi po matua taruh kuryang na tulog ko makalima nga baru talino pa ganti ang malabi na subig mitra taruh kuryang na sini ni etang dilino ng ibang mapuan katuang niya bang penaan na mana asarian na kuyang manik di Garondo miara ng mga rampunte ng sangkaan mga panibong karambaw natar pataran nakalalili na lipangan bulan hindi sumuk paraluangan dilingan tiguran dan nata na matari Allah doon nakatulog ang muli angin di puro ko na tunaturiyan na buwang atang boro langit
nalangan kalandora sangka arit kilayu kunaran dan palilian di karonto meriada nama orang putih nama sangka nama balimpong karambau terpataran ka lalili nalipungan bulan unisung mangluluan lang lilina tanah matarik kalau hindi disesuai landa di situran turanan nilang Allah tetemo lahu kala sila umang kaliyoto lati bali yung akong kaparompong lati bali wairan dan dipulog ko lati ko lagi pura-pura dan ating ko bakaling ko na lilako kumuha doon na lati matayin lutan na dete banu karungan hindi sa Pilipino sarap kapali sa pagantianan na rando ko kami asaki mga impul pampang ilang batang di kaya naramong maapos ang asang ilang ton to batangan na una labing karami sa anak na riyan bisa rami sa bungan na bungusunay kanakan tumuk-tumuan talandoralan ni pinampitat yang talang kapatahan ni pitamba atau lakawa dilandoralan kami pinampitat yang ilang kapatahan ni pitamba atau lakawa rumah sakit pagantian malabik na narito abar tanga patanga di kalian narito kakinan di tamaton don tabatangan na kemudian na siya upa naposoy paswe na napakali pa kalena apa tanga si patutana may pinampitat yang tanga si pantara-tara may pitamba atau lakawa belan nako iya mana kabuday itu lasong karang pimatampu lah hukum banyak karambor ko kabutuan ko ang bitangan ni pon bom pelalon ni pun ayo kaatuang imi di podok na sa Pilipino serapa din ang iban ng penana siapa pa analisa unong tumpumite po apa na leso karuan na dalu sa pulanan na bidang talong pulanan dua di kondisi mejong pelaran nampak dia ngerantian tuh kumumbang mikarami sa besar kami sabungan na kumualang namo na di karuang bar amay sona lantai padang na di tiro padang iya marabalik bandang asiran na pandan ng balayan na dilandolaran ni tidong maabul halog dilang kapataw ni karambo sampa apalisun na di palimbong lantai Allah di mudi luba abatong kunan di patong yung te parang pasan isuan lantai makarenta demo tulangan dari tandung-tandungan ni rangke dari borong-borongan di situ ada lantai lepongan tono Betul. Ikuti do tidong apa ko diente mo ko tidong mambong tidong pura makambang tuna aturyan mo upo masir di manapa mana asarian mo dote kulit na padang dote di kalibona lipusan nagasalle Tanglang landi ikongan laina tanglang itu kopi itu ketang kana lantai patiran sangka belan naik mo lasi indo sumbung pina ladi gente karu dosan apa kala tontong ko pataran kala ko sang ada di mutu tuang kala pangluluan lang sang karagam mo din nasya upa na tontong masir di mana pa tuna atur yang mo dite tingalibon na lipusan da kasalle iko mo ladi Bongkar dosan tulang belakang tulang belakang ikuti lagi alako tulang belakang umur larangan ko minto ulesuanmu lambatan di kalemo lasitarangan ko maalan ada lan telepon tondong lasluluan ko pinan nabisara lan tepen libuan lembang kumako din na siya upa na pa upa
paraya mintu to si tarang nakatongkonan lantai li na patang apiranian isa baabana la tontong la maliso randang dipuduk na tutuan la masiro karatong kaadililana la umpatengka temai pirang kabisara laun pirang temai ada situru ada lantai pemantondo iko tulang beraka Jadi nak pergi ke Bapak Leng. Siapa? Okey. Ready? Tengah mati nak ready. Oh ya betul nampak mai. Bangoi dok itu. Ikutnya tidak mempuduk Digente pun kusaraya tidak mengapakinan loilalan patakba kemai panapuan aloy nina di sana panggarapi pongke ngorong palatero pagantianana dito bagin na parang dipasa sa matente katanan na liling na banwa pa tungkonan nan pulo na lili na sa tilimbakan pajo-pajo sa arorang tinting lili na pandan sa waya lagi alako parepe kumuha din na upa paraya minto tarong bulawan na ditongkonan aloso manikin na sunan la silile laun landi motorin ko laun dete panu karurunan iko kedong parete Kau itu dah. Yo. Siapa yang sekanda? Patulang ng bangka niyo ito. Ya pero lah, malon. Jadi pero matoli di sana Surabinan kumuha iko pero matoli lani pasulu marorongan lantai patiran sangka alibubiya masih yang lantai penan nabisara enaupa natontong ala masih yang tingkan nate sara tujuan la masih romeo lingkan nate penan nabisara tu lagi tentang pengalok nama disalam sama minahana kemudian naupa apa upa parayang itu anu betul yang nanti tongkonan lan hobiya lagu lembang lan pedang asura-sura lagu pintu tuan lipu na tontong lapung dala-dala lagi tiro tuan lapung kini-kini lagi manta iko terong toli Kamu bang aja minta lesan aja. Itu kan parah deh, ya. Ah, betul. Agim cerang betul. lah kau mo ku pateng katiada na mapalimbong terong sangka na patonang karambao
Apa kau tonton na aning tura lang ng tangan lang ido po mato sa nang talo dire indo bato likan. Kumakarin ni man ikutin kay kalo ang guling na pasalaw ma. Tang alambiran ng ipodon ko tang ate dala tong kapagaling ko na nila ko. Kamu puang mato datang na lang ilang bawang sandalan dan lang bawang wala kisanda biringna. Puang mato nang talo dire indo bato likan. Puang matua ambe puang mato anak puang pinamasalo. Boran away sang bindan panit itikkan apa na atak sang gore-gore. Butontong masak ke tutuan madarindit. Laku kala susi moto tujuan na mangarap punte dong salian jamai te batang rapu ko laku kuah kuresumanga sidaru na ku sorong laku topareng elante lepongan tondok. Alam kita mga asulan kami din ang hotel. Ni tane ba kande hindi jud tumang kami. Oke Ganastus. Oke, selesailah. Yo, daftar terong, baik. Selesailah acara Mak Palimbong Tedong. Tumanglan alipakan dito. Sekarang akan dilakukan pembagian makanan kepada para gembala yang Kanto daftar ni na labi bala ko na natatay ko, pwede daftar lang ko. Oke guys. Kalau kita soalnya apa kemarin dari kemana siapa sini selalu di Surabaya betul siapa polisi siapa mengenal pokok Ya inilah Di mana Pak? Ya kalau papir merah nanti saya akan pikir. Nah, biarin kuping kita. Dan di Bali. Nanti sini. Angkana Pamalana Pempulang Butuh. Angkana Pamalana Pempulang. Mana boleh ke dulu? Angkana Pamalana dulu. Angkana Pamalana Patulak. Malana Patulak. Angkana Pamalana Paratangan. Angkana Pamalana Paparingin Sumera. Paringin isong keluar. Angkana Pamalana Tangko Paparingin Ridikila. Angkana Pamalana Paparingin Peliki.
Angkana Tumangalana Pandinya. Angkana Tumangalana Pastor. Dan anjir, ayo pasti molek. Sudah mengatur Angkana Tumangalana Tungkona Panusura. Panusura berapa? Angkana Tungkonan Tumalana. Angkana Tumangalana Tungkonan Umagalwa. Ciro parang dito lang makan. Angkana Tumangalana Tungkonan Karet itu. Angkana Tumangalana Tungkonan Netaki. Angkana Tumangalana Tungkonan Rantebo. Hindi. Ini papaano? Papadeni. Pasti prakande. Hindi. Yo. Hindi mo kanal eh. Angkana Tumangalana Tungkonan Tanete. Ini pumasa ka. Ini pumasa. Angkana Tumangalana Tungkonan Kata. Dari sa ito ding dito kata. At apa na pura tiro parang na meto mo na dala. Salita mo. Yan ito dito. Apa siya pa? Maka apa na Angkana Tumangalana Tungkonan Popo. ready. Mana apa? Angkana Tumangalana Tungkonan Herede. Angkana Tumangalana Tungkonan Perura. Selek. Apa yang tadi? Yang siya ready to parura. Iya. Toilet. Angkana Tumangalana Tungkonan Surindi. Angkana Tumangalana Tungkonan Bertalang. Angkana Tumangalana Tungkonan Korangan. Sama total lagi. Pembalem. Bambalemo. Total lagi dia. Ya. Angkana Tumangalana Tungkonan Simbua. Simbua tua. Lagi kontrol keren banget. Gimana Tumangalana? Angkana Tumangalana Tungkonan Benteng. Angkana Tumangalana Tungkonan ni Ayo. Angkana Tumangalana Tungkonan
Lumatan-lutan. Sangala. Angkana tuwala na tungkulan ng pawasi. Angkana tuwala na tungkulan parara. Pararalo. Yo, lihat. Angkana tungkulan tuwala na tungkulan totalang. Lihat. Angkana tuwala na tungkulan rantai kalipok. Sangala, lihat. Boleh. Tungkulan rantai boy. Angkana tuwala na tungkulan bone. Ayo, betul. Yo. Apa kau ni nak? Rantai kalipok. Julius Rara Martikul Sem. Angkana tuwala na tumalu. Talu. Angkana tuwala na sulit mate. Angkana tuwala na sulit malu. Ada betul ada kira lagi nak bisa. Angkana tuwala na palura. Kami kira lah itu. Angkana tuwala na kepala. Kepala boro. Anu dulu. Apa dia empe? Angkat tumala. Memang kaya dapat tumang latte dong. Angkana tuwala na pergi waktu Bapak Deni. Ike jago kami. Pergi. Bapak Deni. Tidak tumalae. Angkana tuwala na Netikuraro. Angkana tuwala na Umatandung. Tumitong Umatandung. Angkana tuwala na ni Allen ng Pangasinan. TJ. Angkana tuwala na ni Apali ng may Sampai. Angkana tuwala na ni Ata ng Miliato. Angkana tuwala na papaalam Batubati ni Piri. Tiupan, Tiparto. Angkana tuwala na Kepala Tirpara. Ani. Angkana tuwala na Kepala Kapak. Boleh. Angkana tuwala na Sini Patrick. Angkana tuwala na sa Nenek Subo. Angkana tuwala na sa Nenek Hill. Hindi mamuda. Kanya tahu pira. Kana tumala tu pasoting. Angkana tuwala na anak Nekoro. Ata pero nalay tu pasoting. Ang pangalahan na. Sumasoti sa kilay pangalan. Angkana tuwala na Gora-gora Tempo. Batu Terminal. Angkana tuwala na
Siya na ni Nico. Ito kami nila. Oke. Angka na to mga lana. Rumah dekorasi. Siapa Pak Mari? Mari. Angka na to mga lana. Dali ko. Karena tumalan Angka na to mga lana. Siapa Pak Kiki? tumakada. Ke Paredi, oke. Angkana tumakada. Angka na to mga lana. Tumakada. Siya na karinda. Ini perengi Paredi. Angka na to mga lana. Kamerawan. Kompit. Kopit. Oh, karena tumalan. Oh. Oh, demo. Bini lako. Oke, baik itu. Bini to ang angka na to mga lana. Oke, ya. Oh. Oke, baik. Oke. Angka na to mga lana padekorasi. Bukan. Oh, lengkap lah sudah tuh kan guys. Nah, Dekorasi oh. dekorasi. Angka na to mga lana kita panitia. Sinisilid to. Angka na to mga lana sekretaris. Bini babaan to to. Angka na Debarkat tutup. Angka na to mga lana keluarga yang may bitpon. Pimpin pila komisa. Oh. Angka na to mga lana sinikiran. Oh. Angka na to mga sandok. Ako. Tapu. Itu makan kanan nih atau apa? Kamu. Apa kamu? Di siapa? Ito Oh. pa rin yun. Oh, yun eh. Ah. Baik. Angka na to mga lana tumatolo. Wasak. Bukan, ada apa wewe nawar tuh? Naman ka rin. Ya, selesailah. Oh, boleh betul kata orang. Betul kami dah. Bawal pagkakita pa rin yun sa puri. Ada itu oke. Ang kana ito kana sana bagian perlaipan, live, Oke, demo. perlaipan. Demo ini perlaipan ya. Baca na pon, Ah, tapon. po nung nanti be. Nah, kita udah wangi. Bedi tur ani bisa oh, mertua dia bertanah nih. Wah ni, dia bertamu. Itu kayo nga. Oh, dia bertanah nih. Oke, ilu mi. Game pala ulo ni. Wir mo tong ni. Iyo, ir la ko. Benito mamba ta jun. Kung sa kuwait pulau siya ko to sa pulau mo dia pulau kuwait niya ya pulau ya dia kan ini pulau buang gitu jadi mamnya bukan kuwait Oke, ilu mira. itu kan pulau mu Den duga ya, Den. Apa Ya demo. apa Columbus? Ada Columbus. Ah, mantap. pada rusun Oke, itu kami miru ya. Oh, pada mak kalau Columbus mereka eh. dia itu bagian itu mantap. dipakai bersama melayani Pada mak Columbus. Para mau sasang. Oke, baik. Tanto Mantap. Kirupanan kapa. Ya, kalau kami lawan apa misunya? Apa satu? Oh. Kalau kami kita misunya, apa misunya ini? Oh, di kabel na yo. Oh. Ya, minum. Oh, yam teh, belum teh. Ya, minum. Marasan bang. Marasan bang. Oke, mantap. Kan di dalam ko ba eh? Ah. Kan di dalam. Do pa daw. Lima mama na teh. Oh, itu untuk mamanya. Iya, mama na liban teh. Sa ate na di benta ta kita na liban. Iya, betul. Yo, di pastuka daw kita. Oh, mantap. Ayun na. Ah.
Oke. Oke, Paredi Sandalolok, Paredi Sandalolok. Isyaratkan nama mengirim ya Deuban. Oh, kita era itu orang. Nah, Jenazah bukan teman-teman, harus seperti itu. Mulai kena kepenginjanan. Sudah kurang masa. oke bosku, ilu li. Ilu tuak. Tak tuak itu. No Oh, enak pangalanan tayo dito eh. Ya, yang zero yang mati halaman ini ya. Ini kan pengisian. Dengkan Pak Putu Mika. dalam kubandu ko man te. Ta nabin na tu takot do kike tak kuban ni. Bami ke. Ini minta kami. Oke, mantap mo. Ya. Aku kan kami ni. Masih punya tu. Mamir ka? Mamir ka guys? Mamir. Marasa ini ang pit. Marasa halus. Marasa manasung. Marasa guys. Kalau orang di Peranton itu, mga maju meloan na to. Wah. Namun ya, ini Pak Besar isu itu mana? Kalau begitu guys kita sarapan juga. Tahap lamban di mana pada mau. Oke, lagi bro lek sa keluarga. Kuan di biro kaman ya. Oleh Pak ya kamu PKK perwakilan lo minta Pak ada apa mimale dolo kampanye Sabtu.